don't know. So, Sarah Parry. Sarah, I want to say. Oh, yeah. Yamishra, what's it? Yamishra, but that's it. It just saw the Jimmy Sosa, Yamishra. I don't know. And then so, on Yanko Pong. My dear, you know, my decrope. Any yesu, we are singing now, Yenny Diano. I say, oh, Yanko Pong, yesu. We are singing now, Yenny Dia. And Cow having a sing. I said, yes, the damn Kutonia de Mano. And then so I share so. A man qua or see me, Monco. Na Monco dear den mo receive, Mamma money ye. Annie, it is sende, ye sheer more, na you Yanko Pong. Nadom. If ye there be a Nene, a busia 4, Asher 4, ye di a year, a busian como, a bin a nay, yatsna see. And found home Nto Nipa so, and send me bring a pie free moo, minta. Minta, one ya be come one woo, minta. Minta the other year were ye rich the way, minta shady you. Na send a near yet it's none and 4 Nancy and Kenny. Minta was so mine, yammy fe. Sister was so mine. Then ya hotawati minta. Saso suna yo ma. Say ma me o henyere mesi ese du kofa yo ma free yo ma. Hwabraba yo ma so niti eye series mu. Ono so edge ne ho sekire me na. Wo gi ni dini e wo kwan bone so. Enti so ma te say yo ma mesrew sakra free mu. Yo ma won chiro du pon ba bia ne papa wo. Yo ma wo nyabone odi bedi ni nua be ma agema bayi chese ensam ne bebre na enye hu esanse ni nyina so ya brabo ene asetena ya ye abrabo ya ye boni asetena ye wo mu eye mu nsam ni bia nti eno ane so obeka yen hu na de me mpanimfo animdifo ye be kire wafa bi na so wetimi dia ye den waso wetimi dia bo bra ye wo mu no fa o yen kan se fa ni nyina de o hwa wo na woni mu ho de e mo wa no Emfa. But in some person kwa any de bremu ewo eye dwumadie so te wie mefa kwanya so na madam mpanimfo adi na madam wan say sabri biada ye frɛ wo no mu a won popo woti na ne de nyame ncha de oh ene mi gina me na so ankasa ye ma me man hira wo ha man hira prophetess hira Jules Wallace oh ha mama me mo akwaba ya me de ohoye radiation why feel Adom why mission mama mission makasa sasa na ya men kan so me kan won say eya na de abati so me pa de aye me pesa ma so osua me tahwefo mo hwe ma wo osua me na me na mission no anyway na me nua be ma ba ko pe me ba be ma de nyina do na me papa e papa ne me dofo Dr. Anane Buama. Doc. Gengacious. Ohoye. Nyankopon Adom. Ohoye mobo. It's always nice to see you. Me who pen me ni aje. That's. Amishira wate. Amishira was. Enti Dr. Anane Buama esusu ni na dro su de tatahwe. Enti no mo modern konkosra na bo modern bibi hawa frɛ no na oni eni hu nkomo. Na anya last but podcast me say last but not least. Nenchese no nchese ye maami otwa to edi ye maami gina na aso papa ye maami apostle papa ye maami Juliana apostle Juliana woduro papa ye maami kwankyerefo a woda daily bread daily word ano ewo adenta new site ye maami Mrs. Apostle Juliana Oduro mama mena emu akwaba ye na mama ohwa ye feel la just me maami no maami ne na mo nwo Momo ye den pa amishram na yensam na yensemfua miensa ne nan bi pa pese ye hwe ye video no menim se producer director ye be ready a nanka yetimi ahwe ye videos no ebi na video no ye yi ba ko a minta ejina ho na odwendwen sese odupon be ye yi a ontimi enni ne so bi ontimi nhye ne so bio na chese onu mintare no woska ena na odupon ho achi ntono na eboa no na sese ya obi be bo odupon ma no so gina ne na so no ompe ye be hwe no video no se ewo o ma ye ready a ena ya awofo
ye to mu say ye nim ye ma awofo ye ma ya wo na ye ne won te no ye nim 100% ana ho na ehu kakra wo ho na tricky kakra dice ho na sa awofo ye hwe ni yiye na emo makaba akwa no me na de ye twie ho ketuwa bi na ye ba pe me ni me mpanifo ye be hye enkomotwetwe na se na se woni mu ba na wabọ ne ehunu kwan be fa so na de ehunu abofra ni ye wodada wa wobehu wo ka no kura wobehu wo ya abofra pa wobehu so ye bibi suma hu so wobehu ni nyina ene panifo ebe mi a asuade afrimu enti etwe ho ne abasisi a menko bebia Nto Nipa so no ni penya ye Nto Nipa so no ni penya yo Adofo emamu nyina akwa ba edeba Emfa ho Nto Nipa so chatroom ha awia yi ewo Adom TV so sani onim ye twe ho ne akohwe ye oye kire di kan no ye topic di kan no ye twe ho ne akohwe ye hwe wie pe ye beba studio na ye ne empanifo aba abetwetwe ho enkomo memba na mo social media no manya na ntie sesesi a Facebook eye adwuma ntie chebia mekọ ho na me ne mu nyina adwa mo ne wa mo ye adwa ma fi mora yi na mo comfortasi edua mo ne o mo keka ho nyina ko fit FP na obia awo eye uka social media family no no meba na ye di ho so enkomo kakra yankọhwe sene no bra adafo kakumi adi no kwaku anum odupon echi pe ne papa ne maame so anya krado se wo kire ne papa echi na me bisa wie se ede enti na ya abatan ne bi enkanka ne emma no wono emma emofra no hu won agya no no eye de enti oya wonti ana etirimode enti ana eden ya na besi enti a oba tan be kan se me emma me nchiro ba bia me papa wo ho no me menti ase mama me pa cho me fa won sha ase Mate. aha ne kwasam ne se nshranka Awurade ya na ye bosom nkron da adi kan anokware na bosom nkron akwantuo no nya akwantuo ketwa ye wo memme binu a omo ne oba no nyinsan pe omo se nya mea ye wo memme bi mpo wa ye oba ne ho ade a one oba na wo bi na adi kan na toso mienu mienso se koyigu emma ye nya ya de kwa emma ye cheme ho mema ye munum kese baako nti oba wire mfirade mema wire mfirade mema wire mfirade mema wire mfirade mema fache ewo fache esene mba senti ni se enam se ye cheme ho na ye wo bebia de nnuama sie nti na bema de oni adagere bema bi wa one ne ase wokunu ana wonua ana so ni tifia kaskasa bi ba no afa na shirt egunu ko no wapie wo hia oba bi a wa bonanim akamo a ode ntokwa no beta atan wa apia monten nti yewo meme bi wo mo no ba na behwe me asem no me bi kapa wo experience because me shed dog but so me ni tuti no so wa behwe I so hu ye me hu ye okay bohuno nti yewo meme bi wo ti mo den se oba kra nyinsen no wo sika ode be kwa konom sa se oba be ko hospital onfi afa no ho na eba me sa se oba anyemo a wo pampa oba no a ne wi mfi da na wo yi oba no so ayakayaka dia ne wi mfi enam se mema ye honhom eja ye honhom ena ye moja sawo anka eja honhom na kata ne ma ene ne yere so anokre wo temase ti ampa nti se wo ye bema nia ekoso no a odupon pe so ohun ne papa no ebi e wo nia esi bibi yes kwa no bi nton akokọ bi de so kwa anokware yes bibi esi kwanti bia papa na ide se wanje anaso nyinsen bae no ogu nanim ase na yakayaka bia na minimo bia onyinsen ya nipa no onyinsen no be ma na se na danfoka ho na oye bichiri na no oka ho no manyem na yere no anyem na yere no me beto ye ma meto maame no na meto papa be ye professor bibinika na ni ba be ye professor ma eba na wo po no eba na ye po no no be ye professor kana kese ofi mi kurom kese ankasa enye nipa ketwa papa no enyini ye bia sa na papa no
eba say on behwe no abe professor on behwe no efe do be ja ai na maame na wu na maame na busuafo no sori ye say ehene ene ha akra no anhwe no ma wo say between ne kura na wo suma no wo ko ba ne bre wo no iti nia de po maame person be hye no no eye nsem bebre bi ye gu na nim ase ha ibi ko ne be ma na tie nti asam wo ho nti ye wo ntuma bi kana tete na ntuma bi wo na bi ne ho bi o si nkomo wo dem mama kansi ni po wo enkomo wo dem dia na hye sensem no edoso eya samo na answer na doko bebe mu nka wo topic na different but no person dey be so man dey so okay fast so we na me na aboafo yedi meda wase na madahwefo na etiefo so ase kakram de so man dey so ne won se akan kasem no ye kasa bi se akoye se boachi bidin sa ba sem no e wo boachi bidin na chi ne bi na ekoso no na ma me kase ne o kai ni nyina betimi abase bibisa betimi asi ene ma nso betimi abase obatan fa ne ba papa enkyere ene se obi wo ho ana obi to ne mo na obi wo ho a ono a ne nua ene ne da obi ono a ne papa wo no ne da ma onyinsen wo enti sa ne ma ni nyina bi koso na abofra ne ba asase so a ye nkyere na chi enti no ne ma betimi ama onkyere no edoso obi wo ho a se de o keka ye nyina wo mu ebi wo ho a na nipa obi wo kromfo bi kura ne to ne mo na amro bes bi ana se ono ane papa wa wo no ana busuani bi ana se obi a na dwene mu eka no bi dodo na ya mbere ma no mo konyi mo mani wi o mo se nyame ya na nya wa na ye hwan mi am se ba bi ya na me pese me tene ma de no so ne se o ka ne nyina wan ka se mema bi putu obi yo ba bi na ho na mi bo bitiri nko no se mema no so no mema no di ba bi a so bi anyem wanye so dog koje and then right so ska koje wodi obi anu wodi ya kangu ma so ma ko bi ma ni bi sa me gi wodi sa wodi mi obi dia wa gya no ba bi kura me gi hwe ndi mi nye bi sa da wa kan no kakra wo makaka we ende ma so mi dia wo ntimi fa we no wa obi anu ka odi na no kwasem pa ne se so wo ye ja na wo ne obada wo ye nua be ma wo ne wo nua ba da na eye abomination akasa ye musu a eye ifia aka busua na emfa nhyira emfa awo emma emfa aware papa emba na beji dimbone atufie o se no me beji dimbone atufie ho emi se no me sama ba mu dia na chese ye betwe ye ho na metimi agina me na so ye ni maba eye mama Juliana Apostle Juliana Oduro ho na ye nua be ma eye doctor ana ne boama ye twie ho we de tawu pa na ya ba ye ba yara ye de next discussion no topic no ebetudwa amko be Found to Nipa no ni penya ye found to Nipa no ni penya yo adofo ye mamu ina akwa basronko e de ba eye emfa wo ho Nto Nipa so chatroom hanomo na ye twie hono na ye ka eye obi oba bi mpese ne ba be hunu ne papa ne de eye factors na e be gina so ama oba bi mpese oba kire ne ba ne papa kira kwan na e bebrebe ma inshira prophetess wa kan kakra ye papa eye Dr. Boaman so akan kakra yanku ye maame apostle ho na ye ntie di apostle so e de betwa no so tawu na fe ya to aso akoye nim me na me da ase bebre ohun obi ebi wo no osiso a oni meri ma ahoro na edi mpem aguru yo na enti onhye de nim abrante ko a se eye ne de ti eye sa na aye adeso akese e wo no so ntumi nka se kwa me ana akwasi ebia na mrante no no won yes aden be ye 5 be ye enimu ho e na ebi wo ho nso ya fina obia no kodi agoro no wo mu no ebia na yare wo ho ebia na yare bi wo ho nti o ka kire na maame na papa no won atia na nan so se aha e na akofefe dia menka hu kwanu pa kwanu tum ye nga ye behwe no wakofa ba ye kum nkofa musu we me ye mfie a ye mpene so nti won atia na ano mommo so nti abofra ne benyin obehwehwe but ori hu esane se ne na eja atia na ano so se manenka nti yensem bebre topics ne den kam wo miensa ona sade sa topic yi emu eye deep ma me kakra
minya yanke be hwe ni sunsanso ase wo batan no wonni beri ma akompam awu anyinsan awu na bibi nti wo mo akwada no ma ne hunu se me ba wo papa ni a ensunsanso be na de ba eye akwada na brabo wo brabo wo ja no akasa akura no amekuya oba bi wo ho a onyinsan ye no wo hu se be ma na one na nyinsan no oniska nti okopesika ni bi na wode be ma ode nyinsan na akohye no nti ensunsanso e de ba ni bi ne se wode kohye sika ni wi a na no bi ba maso ye abranti a wanya 50 years ane papa be fa na kwa America wa ye ne papers nyina ye okoye DNA enye ne moja papa ne say fie na masidi ama na wotimu wo taifa no tu free mu ansa na mafi America ba se me nye wo se me ba bi o na papa abranti na su ama bibi ya oye kura ye ne ho bone papa no nya abotire maame no e de nyinsen no ko hye papa no enso papa ne nim wa hwe na ne okoye no hu se enye ne moja etimpem bebre ma ne bi de nyinsen e ko hye obi a bibi wo ne nsem na akire no obehwe no na de wususu se no woni binti wugi na akwara no fa ne nchen no no abeye sikani na afi onyaaya anko de ne beba afi wotene wonsa afi no wonsa oba papa nie e na afi abofra yi brei de odi koma no nso no enye ne moja nti no wontimi hwe no ebi na obi anya 50 years ayepam na firifie wo kire no na chi ebi ana sa be ni papa wo ba bi da na nko akoda ne nchen etini ma bebre wo ho a ekoso a enchiri ma ye wo ho ye nhwe ni nsu akopem se obi nim adwonkuku a ade be so ye videos na ye mienu ba ko no eye tia pa ye betimi adiscuss a ye hwe esanse na em se ya ko ye nim kakra ye nan enti no video no dia ye be hold on but video no mu asem no ye be discuss ye no but the sad topic we say ne dia eye topic bi ehu hia because e koso bebre e ma no dodo na ye sa mistake no a me pɛ sɛ me de bɛfa so na metu wɔ no mfo sɛ otwu mu kɔsoro ɛne abɛtene yɛ pempo a ɛyɛ ne papa no nipa yɛ ne ba no wo yɛ den yɛ ne ba enkankan wo a wonim so sumasi we nam na nyim no me ba ma na wo bɛyɛ wo ho te sɛ wo pɛsa bofra no bɛkɔ sɛ nipa no esan de kwan bi ɔde wa fa so ne ade no wa ma me na bɔ ho abro o bɔ wo ba na abro da chi wo ba no bɛbrɛ me srɛ mo wo yɛ den ne ba wai nti bɔ kwan ne to ma bofra no hu n'agya osisi akola no hyebere se eje sunsum na ma akola no fefe eje sunsum egugu akola no kra sunsuo na tra akola no hiem na eje o se kanetete no ya papa no didi a na yakwa akwafa ase ebi a papa no o se Dr. Boamati hey onimbebuo sabe na no ate nti kane no se owo ma na ma no odidi wie pe o se ne ma no ebedi ne dia ne ase no edi na ke be for impartation odia na manyansa sabe otumi edi kasa otumi di bube no atonkwala no so ejebi wu a ejebi ti ase infantefo se man fefo entetro tete won na fefo enti se wo ye ena na se sikenti wo de ba no akoma sikani wo ye na wo dane akwala no hyebere edi akwala no papa edi akwala no koma obi a wo ma wo ba na kasa sunsum no ne na brabo eye ni fraye na brabo yesu na brabo ma fa bi to aso na empanyinfo bu be say next topic ne so empanyinfo bu be say entoma katade so yo bribi hye ho ma me ya de oreye no bribi hye ho what you say na adekode ne ye yawo e na odere ye sa na so yo ba tan ameka kire we say kire wo ba oni papa ni nye se den kura kire ni se wajani na mbo we dia say yo sa na ofi wa be kire ma kire oba ne say wo papa ye mi say nti me de yawo ene wo na sa abofra no kura ye ne san e bi ono ba be yo brempon da no kware so what you say nti yen awofo no ye wo the 9th month mo ma ye mfa yawo a ye de fa nyinsen no ne ye de wo abofra no e ma sa yawo ne ni abofra na chi yenka na ntomadan bi e wa abofra no so ne monte na abofra no so no man hye onya ne fa hodie amekuya ma me fa point ba ko pento ahwefo ne atiefo trim omo aya na se be man ni omo nyinsan omo se omo ye hiafo nti ye mfa ba ne ma omo no ba bi o tibia na onhwe Ghana ha media brochire de ye nyina na yakohoda na won mo sikafo be se edudin na onhwe on fitin ase ye se na no mote ai ne omo be ya adefo no nti eye se wo bebre na daache wo beto wo sen se wo bebre wo beto na daache wo bebre nti ye ka bibi se so chinchin so no enye ne so chinchin no
enye ne mo chinchin so na ye nti mo me yenhwe ne na ye nka se we de oni bi nti ye mfa ba ma no na futuo no yo em say ye futupa nti yo ba ta na wutie yen ya bo modin a wagina sa situation ma pa chow ahobrasie mu me ma me mpanifo ni enua ba me ye tufu sakrawadwe mate na nyame unhira why ai nyame be hira so ye mehwe awofo no how well do we know our children because obi one ne ba na te ofo so ni ne ba no ama enso na bia abofra no so membu awo na no kura no wo ye den woni nti kwan ben so mama kwan ben so ne be fa na yetimi ehunu ye ma na ye ne won tini yiye ne ehu won musuban sabofra de di ntro kire wa be den hu oreka no kwada wo be den hu asoba tan na yemfa eno discussion no so na me da se bebre yen abiatan no yen ne ye ne mofra no wo fie mo na yen ne ye tete ma no na eja no musunsum so butu mofra no so enti yen ne ye nim ye mani suban na emom abofra bia odu teenager ni su sesa opemer masama ye enti no ibom se suban no sesa ba enti se du sabre na wona se ye me ye ni da ho na wan ye hwe nanfofo a woni ye ma no edi agoro efi be mu na oba odi agoro ne ka se sesa odusua yaw ai sorry ye makeup kakra no teenage no mo so ko school di atare wi ase ne bag mu wo be ko ne bag wo hwe na atare spe bi sanshem bi san mo yasem eyi wo di ko eden wo school wo di phone ko eden wo school hwe nyeme woni phone so hwe wo ba ne kasem ai gina ne fensrechi tie ne nkomodi phone ye de amode e homework no ube so ne school fu ne na fu ne bi kasa ube hu nkomodim ye study ye mana ye be hu wonsu abofra te se oyo se oyare so oyare so mpra ye won a hye ne hyeproi se bibi wo fi a aya na ye wo bibi kakra wo fi a ye se oyen ye brei enti ye ma mofra ne fa sa brenim eno ne ye de se ye ma no eno kware me no ya eno ne ye de se ye ma no na se ye ma ye ni ko mofra no ho na bra ye no afra bi wanye se wo tete no but wo tireni no ye tete wo ama tireni no ebu enso wo kra wo se wo enkobu nsubra kodan na chikobu nsubra ni nyina ye training ni bi obu amedi won nchento so ban market osma made ni market mumma ye ntete wo ye mani ye ena university aye mofra yi koi ntare na body fifie ko school ni ye no wo kwhye wo do school mu abekọ no na ye tete just say udu university school mu wa mama oyure be o eti ebia wo yourself wo ba ne kokọ boho mpofilimu na wura wo na kohwe wo do mo wo be wuni kan keten bia abofra ne hye ebo so wo school so no ni school no na mall na on hotel na na ehunu mama no e wo school nyonko eno na ehunu enti asawofo how do you detect nyonko ene won kasa some of these things me na abofra ne kasa won ne kasa no waye oturoturo oba no osoroba ahoma so bi awura ebi won se ne yesunsun boni bi na sa teenage no group no awura wo ba no obi a waje wo ba na nuonyam eno de waje ama ne ba eno de so say na ma wo ba no enti wo ba no resay no ma na wo hye na say your say pa kan ho na hu wo sofo a oyehye na on deliver no na da ko de ntu fi be ni enya sa dia obeya atoro heme ya atoro hene na ensonsun sanso no ode nyinsen we ba obi wa obere me bia pe no ntimi ka se da bi mempe o honhom na wura no nti obi obeba na bra boy so ne da otimi shobi oti se footballer we mi nya na ka me na da o hye ne sa na so otwa no ya hwehwe ba bi owo e wo Facebook na o connect akọ nti awofo me ya ni titiru moma yani na ho na ye fa mpa ibon to ye meti so no beji bo meti so mpaye we dey mama wa kai me last Sunday it was wonderful glorious yankopon hye ne ho anyonyam emofrei ma awofo di won ba bebre na sofo no so nyabre egina mu bo mpaye ma amofrei obi a do baba eye blessed hand of God last Sunday aye papa prophet Samuel nana amoaten eda asori ko na no nyame onhira wate ye shira papa amoaten so prophet nyame shira ene asofo ni nyina ena prophet mama na nyame onhira mu nyina wate ne asori emakuo ni nyina blessed hand of God emakuo me mamuammo yankopon onhira mu na mjedi se empabo a ye hwegu mofra no so no so monefo na hyehyɛ bibi kura na saa da no ado no onyankopon watwam
na ma bompa ya chere ade se o ma dance die emfisa program yi emumra na mi se nyame obeye nyame o nhira ye nyina dog na wo bem na me bem kakra na wo bisa se ye be den na ye ma no ye be hu omusu na omoban kane no ba bia na ye fa hu ye masu na omoban e school omo teacher omo cherecherefo no na nanka ye ben o se oba no ofi a bia wo yedin oduru school a oyi ni suban ya di wo homra wa hia na mfefo no nanso nei wo behwe no na school fo no a teacher fo na e kire mofra na de nankasa no o se hina na o ye nkrakum na o we mpete no no atwa ne ho ene no mofra no ewi mofra no wo school ho enti wo mom na ese wo mayen a teacher for na kire mofra na de binum ese wo man nanso so nanka mema binum no ebinum teacher for enyo nyina because na wo anso na tete wo mayen so obi de ne ba ko school a o se wo de na quantity ye on fa ne nkopro ye mu enti niema ye na ese teacher ni wo de ma mofra no afei mofra no yen yawfo no de se ye kase yenim ye ma no ayeboa oba no be dane ne ho odwan ofie obedu school no ye pataku enti ba bia obi obetimi aboa ye ni teacher ni anase na sori sofo anase ni mako leader wono anase leaders na wo school ano no ha wo mo na betimi ehu onsu no mo ban fi se wo ko no wa hye ni school atade wo ko hye atade foforo a wo mo na ye tue hu ni aba ba se ne o kan se teacher ni no obehu abofra ni su ene ne ban enenso na a teacher for ye ma wan kwanya e ma wa hu abofra ni su ni ne ban ka kan ba besi ho ka kan ba besi ho so what ya se o ka kire teacher se o ma ne kwan mo ntia no ye nya abrofo ma me akua se o ka se bibini ma ye fa ba ntia ye ba ni ye nya no nya ne opede a o ma no yesima ba ko be fa semadu wo de ahwiase be ye na me ye ka me nko apa de a aba amroso na enye na mom se kura pa so de me kai kan ya na ye ko school no se udu school na se discipline no ye de ayi ye na bo ne polo ya de me bi kan wa o ya na wani ba ho so obitimi gina teacher ni mu di teacher atem e ka fo kire ni teacher ni those days ye bo asem de credit e be den na teacher ni be nya akoma pa de na be gina ho na wo no ya lewu na ye gua wo ma me na de wa ko ni ye gua wo na obi gina ho na de asua de na so ene ye se wo mu nyina mpro wo nya ni omo pe ama wo de nkate pro ye no san afoforo ni nyina ti mesre say niema bi a achia wo yen tetie mu yen kofa mra san kofa go back and take na mofra no mesi wo mda dem we the literal translation for go back and take simple kona kofa san kofa ya moni abasisia Found to Nipa no ni penya found to Nipa no ni penya yo arofo ye mamu nyina akwa babio ye na yenkomo de edo yenkomo ye eyede na emunso edo asa oye obatan wo hwe yan wie ya mepese obefa futu ni bi na ode abọ bra Garnica syrup fo Garnica syrup wono mo ebo ya chi dom em ye de efie de bia ye de dwumadie ebremu na fridge oda kosi awoda so ma no mbo ya chi dom a ye de eye ne hwe ni nyina e de bremu Samsung and New East Chinese Hospital was say ennompem help biara womo de na tu anamon bedan won behwe na wakeka wo mpenesie ni se ne help bi aba ho no ebe free ho e de amaw reflow pad na baby diapers so mo kura yin mu ye ka reflow pad na che se ye nua mba no ye bosumi bremu de ahosiesi ade preko pe ama wo ba ye wo ba sima a won kona nsan hwe wachi eno ne reflow pad no obetimi akodwa ma so ukwa twawani efi eye pad bia ho na hwehwe bisa mu akope eye reflow pad no wie nso a na wasan so akope baby diaper na eye reflow baby diaper no ene pad ni na ye 100% cotton ene ye dia ye enti wo ba no use a wonya problem bia ahokeka bia ma baby no so wo de bono a wonya eye skin rashes bia enti pomode na pe ebito or say your number one priority because you deserve the best pomode pe bi na to ma aka yesima edubi okay say the makasa kakra ni fans aka be yensun bi eni nti no kan eye awofo ne de no ne fa ye futu ne fa ho na ma ne tato na fa ye wi amemra eye ma ene Dr. Nani ho mama kuya because sampa ne say ye time we wo mu ene peer pressure e koso hwe edru baby kra wo ye ma no omundru age bia me ma on phone yeah
yema nyamia sem ye ni kola ni sua nyamia sem wo fie nokre na nyansa fiti ase ene Kristo musuro ansa na kola na ako train up a child the way yeah exactly kola yema na yenim won na inshanka ro adesa adoma yenim won adoma basabi na adom sabi na dan kola no so fi se ene no akola bi apese o kire se ne maame wa mbobra wontumi antoka wontumi ansi dan nti ohwe ni nadanfo bi a ode ne papa ka obetumi wie ne papa ka kra ebe school na hiani bi asabe wonim ka fra otie kras na ni bre se so oyedadaba onim se ni papa na ode ba no ni papa kra nya dai enim obi aboka kiss too ka se sifie no abokis obi a ne odi pie papa no nya dai onim maame ne so nya dai onim bi so a batambone so onim abashe proye proye onim fako ya ankasesem nti edu be bia peer pressure no so ema ye ma no epro ene hwe okot aye common ene hwe okot aye common hwe lesbian hwe gay ni na aye common ni ya peer pressure me susu se ejanom ne nanom no ye ma no so hia bibia o me ye nto ema wo mo so wan to akla ni books ama no wan to akla no ade ohia odi ko school ama no a obi be to ama no gay obi be fa ne to lesbian obi de ne sabaki kan wa to ama no na ode ne do ne nakoma ina ama no yemfa ye ma na adamfo ma mpa cho fa na ma ne to dwa me no ma no 0244 570378 0244 570378 ebrada ahmachi bia fem afidie kase so ebra na ye mpaebo makati mangola sem na sononko bran beto bi beboam dog mame me de kakra me kan se ye ntete ye no akane no ye nananam de tete ye no ye nsan ye chinkofa esan se sabre no na discipline no ewo ho nti mestre se ye nkofa sa ntete ye no na emmoa efi se ija mofa ne pemo omo se wo ma ye mo aba ma ye nka omo ye nya omo pemo omo na ija omo pemo omo a ombe se omo se nso e ba beto ye nya yetiri so eti mestre mo franzo so mo mfa mo ho adwene se baby amodi mo ani a kire no mo yira kwan Jeremiah chapter 6 verse number 16 wase mo nkogina akwan so na mo nhwe na mo misa tete atempon no de kwampa no wo na mo fa so na mo nya home ama mo kra eti ye pe home de a ye nka ye nchi yenye abrofo ne yakofa wo man bi so ye se o ma ore free okrom hina benti a wo yira adwabrase ti amamre ne amane bi a yenye ye man mu de ne ntungu na ye nsua ye nanana mo de no na de amamre enye ye de na bia na bibi wo me beboa yen fa kakra ne fa kan ye de no de emmoa yen ye nya mu de ye hwe beboa no de ne yakofa de enye no de emmoa yen ye nkoto eno de emmoa yen e chiwa de kura nti me number no 0243 510062 0243 510062 Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Yesa odi aduane be ye waduro sense odi aduro be ye waduane. Yankopon hira. Mama, Apostle papa. Emma, muntie mu na mo agya no mafuti o. Momre mo ho ase, na mo anya mo agya no mo nsem nhira. Na namfo afutu no, wanhwe ya obeye okota unity. Mesra obebre wo ya abofra, bre ho ase no wanyinga che. Wanhwe ya bedi wadamfo bi achi. Na owuo na abekwa akoto obusun we daily we chapel yenga wura fasting mu fa oyefunu to wo bompa ma wo ba na esiw beye bompa ye ma wo ba na bababa ne mu no e sacrifice bebre na nkrofo ye mesro bibiara hwe bompa ma wo ho sere nkwa ma wo ho adenta new site fo nyame nhira mu bebre medomo ena anwumre ojaso mpaibo me de baso mi fiape mi wura sorry dem wo mamu se na ne esikofa iwo platform enwumre ebe yo jaso prayer commander jina me na so the telephone number 0244 409035 0244 409035 Nyamishra my da say Nyamishra won so pa me da Sarah opare ai kunkum eye mi producer director na na be de chire Priscilla Anamanso ewo ho and premto bread and of premto bread say ya shift no style be okay enti baby owo bia premto bread me chia won so ya papa e bi ba ha
emofra yi emrantie ne ni na mo nyina eboa camera no em ye de bremo saa so na yeda eye MCR4 as sound for minta Mr Paul minta na fa osmosis no mo ene omama ka nyina Daniel mo for sami mo nyina yeda mo ase medam penifo ase so mo have a very lovely weekend and I pray that the good Lord will continue to protect you yeda mo nyina ase nyame ya adoma o cha no pete mu Adom FM ate na ye nto adwumadie no so ewo ho ehwa asam no so eda pono so no anya asam ketwa emeri ma na mummu o mo yire no eno ho asam no ye ka o china no Adom mo nyina mo bye bye Found to Nipa so no ni penya found to Nipa so no ni penya yo